ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ଆଗେ, ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିବ। କୋଉଦିନ ପଇସା ଆସୁ ସେଦିନଟା କହିବୁ ନା ନାଟା। ଦିଟା ପକେଇବି ଆର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଭାବିକିରି ମୁଁ ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନା टका तो गोटे बुदा भी होनी लुण पड़ा लंका पड़ा आ चिकेन मसला पड़ा टमाटो पड़ा तरकारी पानी भी दिहला टे ढक ढक कर आलू सीझीगले काढ़ी बंद करदेव आलू